Ne oldu? Gelişti. Koptur bunu gel. Hazır kızım. Nuray. Gel sıkıla bak gel kaldı. Git geldi. Koşuğun bu olsun. Makbul oğlu. Karmaşkan oğulları üzülmesin. Başında maktal söylesin. Makbul oğlu. Cügünü koy, cügünü koy. Cügünü koy. Yaka cügünü koy. Bakma. Hatta giriniz. Yavaştan giriniz. Assalamualaikum. Apa kardeşler? Ötmüş mü koydu? Cengiz kardeş. Assalamualaikum. Hazır. Ne oldu? Öt koy. Hatta otur. Bana koy. Gel oğlum, gel oğlum. Yapalım çaydan. Gel oğlum, otur. Assalamualaikum. Rahmat. Gel oğlum, sana rahmat. Gel. Nasılsın? Kana geldin? Kuda geliyor, son işler eken opa. Son uzatıştı. Kuday tileğin versin. Rahmat. Çaydan alıp var. Kuşbağır bek bolsun Azat balam. Жаратканым эки дүйнөдө бактылуулук берсин. Айтқаныңыз келсін. Rahmat. Негизи үйлөнгөн жакшы. Силер үйлөндүңөр беле же бойдоксуңарбы? Кудай буюрса деп атабыз. Жакшы, жакшы. Азан жолун кылайбызда. Жакшы, жакшы. Силерге мен бир нерсе айтып берейин. Негизи үйлөнө турган адам кечиргенди үйлөнүшү керек. Илгери бир бала атасына келип, ата мен үйлөнөм дейт. Атасы менден кечирим сура дейт. Ата мен үйлөнөм десе, атасы кечирим сура дейт. Жок ата мен үйлөнөм десе, атасы менден кечирим сура дейт. Баласы ата мени кечирип коймушчу десе, атасы айтыптыр. Эми сен үйлөнгөнгө даярсың балам дейт. Эркек эч бир себепсиз кечиргенди үйлөнсө, үйлөнгөнгө жарайт деген сөз. Неге дегенде аял кишинин ички дүйнөсү таптакыр өзгөчө бир алам болот. Аларды түшүнүш кыйын. Ошондуктан сабырдуу болуп, ошол өзгөчөлүктү көтөрө билесиңиз. Айыл силер кечирген үйлөнгөн болсоңор, азат болсоңор болуп үйлөнгүлөр. Кудай буюрса. Буюрса. Эми азыр аласың. Апаң айтып Amin. Эмесе чай ичип болсок калып. Дике күнү баштайлы. Hazır gel.